米德伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。O nano PTR aku tu tabang tu sakalamer no paru no luma。个人的信仰让家庭蒙福。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉兹在吉达阿米拉亚布苏阿的努嘎瓦斯。姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。Suarsa i Yeremia tulupulo tusa cefang tulupulo siwa atusir. O papapurian aku zangra to masarutsulay a falutso a mangutlu itakwanan a tahatlaots. Ta malumel ko tireng atutelos nangra. Saan？ 我要赐给他们专一的心，好终身敬畏我，为自己和子孙谋求幸福。耶利米书32章39节。萨利嘎嘎奥，达拉抓乌特马努拜特么古比第二努tam老杜卡瓦斯，你告里啦？在基督中kita o misa Kristo ay to tatamaan nay atayar, ami tolon, ami lama to paro no luma ita, ami lungos to pipalamer no kawas i zangraan。虽然信仰是个人的事，但我们基督徒是有份于为家人代祷的圣工，祈求上帝祝福我们的家庭。米德伦吉达，我们同心祷告。Tapangau, unika sarujur no falujur ako mitier i tisuanan i, zaika o tireng ako at tsay ko malamalay. O mamasalak na urip ako ko sa palamal iso amitumes to paro no luma ako。上主啊，我衷心信靠你，不只有我自己蒙福而已，你的祝福也透过我充满在我的家庭中。Pakai ni i tatamaan nay angangan utapang, ji Yes Kristo amitolon. Amen。Nanay mapalamer no tapang kiso，愿上帝祝福你，平安。